Nimalo lep prizor, a pogotovo miris, naša ekipa zatekla je danas na novosadskom naselju Sajlovo. Crveni potoci poplavili su kuće u 31. ulici, a ovo je već drugi put u poslednjih nekoliko godina da sa atmosferskom kanalizacijom teče i krv, koja dopire, kako kažu meštani, iz obližnje fabrike mesa Matijević. Ta krv nije pala s kišom, nije izašla iz zemlje. Ovo nije krvava zemlja, ovo je normalna zemlja, ali ova krv nije normalna što je tu. Ona je došla s ove strane, od komšije. Krv vam je ušla i u kuće? Imam u kući od 400.000 litara. Pokazat ćemo posle da vidite, to nije normalno od smrada, ja ne znam kako da opstanemo sa normalnim životom, ako može biti ovo normalan život. Krvava voda preplavila je podrume, bašte, plastenike, pa meštani strahuju od moguće zaraze. Besni su na grad jer su, kako kažu, isključeni iz programa izgradnje kanalizacije, iako su se sa tim zahtevom obraćali gradu nekoliko puta u poslednjih nekoliko godina. Nedostatak kanalizacije u kombinaciji sa fabrikom mesa, koja je na svega 100 metara od njihove kuća, rezultirao je ovakvom slikom, tvrde meštani. Pre 50 godina sva industrija je iseljena u industrijsku zonu van grada Novog Sada. Prljava industrija s one strane kanala, manje prljava s ove strane kanala. Ovo se sad događa da se pravi takva industrija na teritoriji grada. Iako smo pokušali da stupimo u kontakt sa vlasnikom fabrike Petrom Matijevićem, tokom dana on se nije javljao na telefon. Meštani strahuju da ako se hitno nešto ne preduzme, ovakva situacija mogla bi da se ponavlja kad god padne jača kiša.